Eric Mugaa nekirite Amiru na mono banterechie gembe wira ne ati na ya roje ira bagukurukire gakinya muthiaru wa kiarari kansene SDA antobetwe kiongo Mugaa awite thirikari runguru wa wathani bwa Rais Ruto nerumirite gukinya muthia thina iji cia roje na kunyontora buru wa Kenya netise na mbere na kwariria mirandi ire yambiriritie na mibango ire bari nayo akigweta kinya damu ira chithagiro ire mwitune jwa Nyambene ategerwa na kwagirithwa kenda kurwa na mpanga iji ya roji. Edwin Gatobu na ripoti iji. Waziri uju wa roji nthigurune ya Kenya Engineer Eric Mugaa ariuga kagite na kotongere bwakirwa ngiruru ro thirikari agatigira kugunane na mugongo Jamiru na mono igembe kura kuture na thina cia ndoje akigweta cha kithima kirega ikwenjwa ntere cha mwirongo ndo abimya bibika ibithiria akiuga gikage kuguni mono kiria kari turutaro yau tukundia skuru ya secondary tuikire kioski nja teuma tuikire tangi oro na thai nkubwithia design ya kuruta mubira au bikieta ku lare. Waziri Mugaa nora warite ari kanisa na SDA kautine wondi antobetwe kengo koregitwe kiugo kia mwathani na bo muthenya janarua ariuga kinyanta tone yegene na guita roje kirima Kenya mbene guita ntere mwanya yuntubwetete na mbere bwega ajuga monkredo milioni chiambecha ni itengi thirikari gukinyariria untububu amwe na mirandi yengi kathumba ishikone mbunge mwanya bya kaunti ya Meru. Angalia supplementary leo pesa ya hiyo mradi imefika 250. Nilikuwa na 150 nimepanga rais, nikaenda kwa rais mwenyewe nikamwambia watu wa Egembe mimi ndio dawa yao. Nikamwambia niko na nafasi ya kuhakikisha kile kidoda chetu cha enzi na nyenzi zilizopita kinaweza tibika, kwa sababu inawezekana. Hakuna mahali Meru wizara yangu haina mradi. Na kukumania na bobo ariuga watu mu makabuti na kara isuiri ya Ruto ni untuba matunda jako jana joku mathirikari na yawe are mantu jarire tu imubunge wa Thaiju Egembe North Julius Taitumu na ugatene Joseph Tweri akibaraba kuandamanita nawe kanisa na ije bakiromba nto kubathima na nguge ciao ciongwa igitare ya kinyare oringi kura 2027. Na kwa sasa sina kuingine kwa kwenda ni kusimama na Dr. Samuel William Ruto. Mimi nifanye kazi ya wananchi, nisaidie Kenya kujenga mabwawa, niwasaidie kunyunyuzia vyakula maji, na pia nisaidie Meru. Mutatusaishia na ibo mbenda tumakirwe 2028 boya boy tumakaira Taitumu na wero waita antobetwe kiongo kutare labu kana nyumba ira twetaje methea nimejenga tatu kinyando windo nkandifendiete nete yakwa nkaromba boteta bwe makaira barabara imbeyete kwanjeria kilomita 27 thikerira antu bakuwa thikerira muntu akwaria laibuke yakwenda kipindi antu bonthe bwabauria ciuria nikenda tuona nimbi ukethoke ayakureku uka othu uka feelings amuntu rokona ena plan ena mubango yatetheria nthe twita na mbere te antu bakuruthanithia na te antu bakipindi mwaka yora tuyite nkeya nibuo atebuo botenthikeria antu na weru weekend kuma Igembe no ni Edwin Gatobu.